I lijep pozdrav ekipa i dobrodošli na moj kanal gdje samo gledate novu epizodu na mom kanalu. Da ekipa, evo kao što se sjećate iz prošle epizode, tačno tu smo stali, znači na prošle epizode, evo baš tu, ispred ovog challenge-a. Tako da ekipa, neću mnogo da duljim, idemo u ovaj challenge jer sam ja mnogo zagrijan za njega. Nisam ga igrao, tek ulazimo u njega. Znači brojimo sa pumparicom 12 sekundi 10 meta. Pa ajde da probamo i to i da vidimo u biti. Radili smo challenge prije par epizoda i oni su nas bacili u ove neke emisije koje ja nisam mislio da će ići ovako, mislim, bukvalno sam ušao unutra sa ajde da probamo da vidimo u biti šta je. 3, 2, 1, 0. Ideš. Very nice. Čekaj, eliminated. Jao, brate, nisam znao. Nije challenge da ubijamo njih pumparcom, već je challenge da ih ubijamo sa bombama koje su postavljene tu dolje na podu, a imamo 1 HP. Znači treba da ubijamo, da ništimo ove ovaj challenge nije jednostavan. I mislim da ćemo sada da uspijemo. Dođite ovamo. Dođi. Oh shit. Da, to je to. Uopće nisam gledao gore, znači na brojku koliko sam ih ubio. Znači bio mi sam fazon udaraj. I na svu sreću, eto, riješili smo i to. Dobili smo novu runu, što je jako dobro. Sad ćemo da vidimo šta nam je u stvari ona runa. Samo da nam se loaduje. Ok ekipa, da vidimo šta smo dobili. Ammo boosts. Ček. Aha, ammo boosts. Dobro. I lagano, polako, znači upgradeujemo ga. Čekaj. Moj da ja pogrešno želim ovaj da, da. Čekaj, vidimo sad šta ja imam u stvari od ovih. Upgrade, increase range, absorb dropped items, dobro. Increase volume ammo, receive demons item, odlično. Isto piše, power ammo boosts, vaku. Ipak ćemo uzeti ovo jer ipak nam je najviše, jel tako? Gdje je sad? Siđe Bura Sadić, a? Okej, aha, shvatam, to se sad diže dotle. Možda treba negdje u neki drugi krug. Maybe. Pak pričekat ćemo. Okej. Samo budi miran. Ovdje. Tu, brate, nema šta tražiti. Idemo dalje. Hvala. Impact compression. Dobro. Ok, ovdje nešto. Da, ništa ni ovdje jer ne možeš dokućiti. Dobro, i ovdje smo bili.
Ovdje nismo bili. Nice. A da, jesmo, ovdje smo bili. Sad mi je nam upalo da smo ovdje bili. Da, tu smo bili. I da, sad trebamo tu. I tu. Imam neki feel da se odavlje nešto kreći. Bravo, muđi. Idiote. Hajde, 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 hajde. Fakat frajer ne može skočiti. Što ne mogu i tu? Okej. Okej, odavlje se ništa ne kreće. Odavlje se ništa ne kreće, ovamo ne mogu. Okej, ovaj je zaglavljen. Dobro. Vidio. Wow. Vidio. Gore ne mogu. Čisto onako da provjerimo da li nešto mogu da radim s ovim liftovima ili što god da je ovo već. Ne mogu. Baba. Gdje da ona baba? Okej, i šta sad dobio muđi? Misliš da možeš tam skočiti? Fakat možeš. Welcome to the UAC, opening the gates of hell with the key to the future. Je li neka nova puška? Ne. Ovdje sigurno ima nešto za ponijeti. Ovdje se ništa ne dešava. A mora biti nešto za ponijeti, pa... Ne, ništa. Okej. Odavdje smo došli. Ode materijini moji. Ode života mi. Baci se žena u propast. Umri, Bolan. Umri, Bolan, umri. Nije ti mjel... I ti, sunce. Category 3-dimensional event in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Što ona odbrojava? Okej, ovamo nigdje ne možeš. Umri, čovječe, Boži.
Gotova misija. Gotova misija. Kadingir Sanctum nešta. Boga mi smo mi dobrovoljno prkosili babici. Što bi rekao naš drug Amir, baš smo je načorlučili. Čorluć, kako ne reći o njoj? Čorlući. Prejak klip. Ko nije odgledao njegov klip vezani hoću GTA 5 Amira Hadžića? Obavezno. Znači, klip je baš strava. Da vidimo šta nas čeka još ovdje u Doomu. Into the Fire. Ok, nova epizoda. Nova avantura. Oh my god. Znate šta ekipa? Ovdje ćemo mi da... Ovdje ću da vas ostavim na cjedilu i da vas privučem, mislim, ajmo reći, da vam kažem, bit će još epizoda, tako da ekipa, ko se nije subscribe-ovao na kanal, neka se obavezno subscribe-uje, jer ne želim da ulazim u nove vamo avanture, jer imam osjećaj da bi moglo da bude baš dugo. Tako da ekipa, evo, napravili smo neku, ajmo reći, neki balans u misijama, tako da ću sad moći da krećem od početka do kraja misije. Vjerovatno ćemo u sljedećoj epizodi da radimo čitavu misiju u sljedećoj epizodi. Tako da ekipa, budite mi pozdravljeni do sljedećeg klipa. Mnogo vas volim i ko se nije pretplatio, ne odmah nek se pretplati, neka lajkuje klip ako mu se sviđa, ako vam se ne sviđa, dugme dislike za donaciju, tako da može i da donira svoj dislike. Ćao ekipa!